Problema panagbiag, magburi-burti, kapan panunutang, magten pagpulkukan, pusong ken panunot mo, awan tal na ken, kapya masarakang, ngem ang mukam sa tika sa pulang, ni Yesu Kristo sumbat na ang hinay ta. Ni Jesus, ni Jesus, ni Jesus, isunat sumbat. Ni Jesus, ni Jesus, ni Jesus, isunat sumbat. Anyaman day tanga sakit ken sa gubanit mo, anyaman nga kadagsen dagita basbasul mo, mangugas basbasul, mangagas ti sakit, tinapatay nga daran ni Jesu Kristo. Ni Jesus, ni Jesus, ni Jesus, isunat sumbat. Ni Jesus, ni Jesus, ni Jesus, isunalaing sumbat. Isunalaing pidalan tinitibiyag, awan di magapanting Diyos sa matilay kini Jesus. Awan di imposible ken wala, man nakabalin itinagana, mangugas ti darana, ururayin ka ka, ururayin ka ka, ururayin ka Ni Jesus, ni Jesus, ni Jesus, isunat sumbat. Ni Jesus, ni Jesus, ni Jesus, isunalay isumbat. Ni Jesus, ni Jesus, ni Jesus, isunat sumbat. Ni Jesus, ni Jesus, ni Jesus, isunalay isumbat.
Napnuanrigang panagsagaba ganda na taylang itiday ko'y nga daga. Napnuantuok subo panagalos tarabayan pamati pangkuasan kumita ka ni Jesus. Ngimadakapya kentana luwada ka kay Jesus. Ragorag sa kinanama adami kinkwana adami kinkwana Amo Jesu Kristo di natubaybayan matalikagin nga na di panumpalan. Amo Jesu Kristo di natubayan mataligang nga Diyos manubot ken gayen. Nagwan baligi kang milagro makita tita tao ken kasilang ikinapuno. Nagwan panakabalin panagting na iti Espiritu Santo dayag ken gloria ni Jesu Kristo ti makikita. Amo Jesus di natupain. Amo Jesus